Razmatran. U Njujorku je naš reporter Zvonko Ninkov koji razgovara sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Zvonko. Prvi sastanak predsjednik Srbije Boris Tadić imao je već jutros po lokalnom vremenu, odnosno u 8 časova. Tada je sa predsjednikom Generalne skupštine Brokmanom i pričao već o temama o kojim će nam upravo i predsjednik Srbije Boris Tadić reći. Gospodine predsjedniče, recite nam šta je bila tema sastanka i šta vam je konkretno gospodin Brokman rekao? Dakle, imali smo prvo pozdrav svim našim građanima, s druge strane imali smo razgovore na temu ovog toka Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i kako će ići procedura oko odlučivanja u vezi sa našom rezolucijom koju je podnela Srbija Generalnoj skupštini na odlučivanje. Moje očekivanje je da već u prvom mogućem trenutku, negde nakon 6. oktobra, otprilike 8. oktobra, mi ulazimo na dnevni red i to je prvi mogući moment kada je moguće da se odlučuje o našoj rezoluciji. Ja ne mogu da kažem da će to baš biti tada, ali za nas je veoma važno da što pre budemo na dnevnom redu kada je odlučivanje u pitanju. Pominjete taj 6. oktobar. Da li to već može da znači da posle tih prvih dana bude nekih rezultata i kakve na kraju ishode glasanja očekuje? Moram građanima da objasnim. Dakle, mi sada imamo debatu u Generalnoj skupštini i kada se završi debata krajem septembra, početkom oktobra, onda se uopšte ulazi u mogućnost u proceduru o odlučivanjima o raznim rezolucijama. Dakle, ja ovog trenutka ne kažem da će to biti 6. ili 8. oktobra, ali tada dolazi prvo moguće vreme kada naša rezolucija može biti na dnevnom redu. Za nas je veliki interes da to bude što pre. Narednih dana imate nekih 30-ak bilateralnih sastanaka, ako se ne veram. Možda čak i 50-ak. Danas smo malo analizirali situaciju, tako da ćemo praktično vidjeti čitav svet ovde, a sa 50-ak, skoro četvrtinom svetskih delegacija mi ćemo imati direktne razgovore. Iz nekih diplomatskih izvora se čuje da neke zemlje su promenile svoje mišljenje, neke su utvrdile svoj stav. Da li možete nam kažete šta je ono što vama diplomatski predstavnici kažu kad se susretnete sa njima, s druge strane šta vi njima kažete, kako ih ubeđujete? Ako je u pitanju naša rezolucija vezana za savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde u vezi sa nelegalnošću, po našem mišljenju, samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, neke zemlje imaju mekši stav, ali imamo još mnogo veoma uticajnih zemalja koje imaju vrlo protivan stav toj našoj inicijativi. U svakom slučaju, naš posao je da dobijemo sve na našu stranu. Da i one zemlje koje su se suprotstavljale takvoj inicijativi Srbije nju prihvate, ako ne mogu da budu za, makar da budu uzdržane u glasanjima na sesijama koje će se dešavati u narednim danima i to je vrlo korisno za Srbiju. Ono što naši građani treba da znaju da se prvi put danas dešava da Srbija primenjuje politička sredstva koja izbegavaju konfrontaciju, a brane naše interese na najčvršći mogući način. Mi smo do sada u proteklih 20 godina branili naše interese ulazeći u direktne konfrontacije na terenu gde smo sasvim sigurno gubili jer nismo zemlja koja ima vojni, ekonomski kapacitet i sve ostale resurse koji mogu da izdrže konfrontaciju sa velikim silama u svetu. Mi danas idemo korak po korak, idemo jednom politikom koja predviđa poteze koje ćemo vući u godinama koje dolaze, u mesecima koje dolaze i želimo da sa terena konfrontacije, to je politički teren, prebacimo čitavu temu Kosova i Metohije na teren međunarodnog prava gde smo mi najjači. Treba da izaberemo teren na kome smo najbolji. I mi danas postajemo u domenu međunarodnog prava sasvim sigurno jedna od liderskih zemalja u svetu, ali time nudimo i rešenje i drugim zemljama koje su suočene sa sličnim konfliktima. Vidimo razvoj događaja nakon nelegalno proglašene nezavisnosti Kosova i drugim regionima sveta, a istovremeno da imamo poseban autoritet u Ujedinjenim nacijama koje upravo ovim modelom mogu rešavati konfliktne situacije u budućnosti. Ujedinjene nacije, ako ne postoji međunarodno pravo, takođe gube pravi smisao. Šta sa Evropskom unijom? Priča se da tamo postoji dosta žustra rasprava kako će se gledati na ovu rezoluciju i da li je tačno da iz Evropske unije i dalje vrše pritisak da Srbija treba da povuče ovu rezoluciju? Iz nekih evropskih zemalja nedvosmislen pritisak se vrši. Ima nekih među najuticajnijim evropskim zemljama koje danas se veoma protive našoj inicijativi, ali istovremeno nema jedinstvenog stava Evropske unije, što znači da će biti moguće da evropske države svaka za sebe zauzmu poziciju kada je naša rezolucija na dnevnom redu, što je dobra okolnost. Jel postoji mogućnost da možda neke zemlje Evropske unije promene mišljenje, da ih ubedite ovih dana da treba drugačije? Ne možete u međunarodnoj politici drugačije do stalno insistirajući na vlastitim interesima i međunarodnim principima da korigujete dosadašnji pristup
država koje su imale protivan stav našem. Dakle, moramo da insistiramo i ne smemo da odustajemo. Dakle, mi ne možemo da rešimo problem Kosova i Metohije, očuvanje našeg integriteta i suvereniteta samo uz podršku zemalja koje su do sada imale razumevanja za taj problem Srbije. Veoma poštujemo dosadašnju principijelnu poziciju Rusije, ali su nama, osim Rusije, potrebni i drugi partner rešavanja ovog problema. Dakle, ne možemo da budemo potpuno otvoreni, rešiti taj problem bez novog razumevanja Sjedinjenih Američkih Država i najvažnijih evropskih zemalja i same Evropske unije. Dakle, ne možemo kroz konfrontaciju rešavati ovaj problem. Konfrontacija prosto logički je, nedvosmisleno nas vodi u zaključak da ćemo u konfrontaciji izgubiti. Da mi, dakle, moramo da izađemo iz konfrontacije i zato prelazimo na teren međunarodnog prava, dajemo poseban kredibilitet Međunarodnom sudu pravde da rešava i ovaj slučaj. U Ujedinjenim nacijama takođe otvaramo priliku da svoje delovanje zasniva na principima modernog sveta, a to je pravo. S druge strane, mi međunarodno pravo ne koristimo kao izgovor u našoj unutrašnjoj politici, nego je ono nedvosmisleno prihvaćeno od svih političkih stranaka kao glavna principijelna pozicija Srbije u odbrani Kosova i Metohije. Smirujemo političke tenzije u Srbiji na jedan, mogu reći, vrlo uspešan način i to je korisno za naš dalji razvoj i za evropske integracije, za pružanje boljeg života građanima Srbije, većih šansi građanima Srbije, ali ne odustajemo niti jednog trenutka od odbrane našeg integriteta i naše politike na Kosovu i Metohiji. To je, po mom mišljenju... Moram da vas pitam, pošto je, kad pominjete Kosovo i Metohiju, pre neki dan predsjednik Kosova Fatmir Sidiu rekao da se on ne plaši da ova tema dođe na dnevni red Generalne skupštine i da misli da se ništa značajnije ne može promeniti. Čak i neki strani analitičari kažu da Srbija ne može da napravi neki reverzibilan proces i da neke zemlje koje su priznale već Kosovo sada opovrgnu sav svoj stav. Da budemo potpuno otvoreni. Verovatnoće da neke zemlje koje su priznale Kosovo opovrgnu svoj stav nije naročito velik. Ali je nedvosmisleno da ova naša inicijativa i eventualno pozitivan odgovor Međunarodnog suda pravde kada je naša pozicija u pitanju zaustavlja talas priznanja ovako nelegalnog Kosova, neproglašenog nezavisnog Kosova i Metohije. To je naš interes. Ajmo da idemo politikom korak po korak. Hajde da budemo krajnje racionalni i da ne pokušavamo sve odjednom da postignemo. Ali kad zaustavimo proces priznanja, mi onda otvaramo mogućnosti da se ponovo internacionalizuje debata o budućem statusu Kosova, a mi želimo da se vratimo za pregovarački sto i da na taj način branimo našu poziciju. U svakom slučaju izbjegavamo ratni sukob, izbjegavamo nasilje, čuvamo živote ljudi, čuvamo imovinu. Srbija se deklariše kao zemlja koja poštuje međunarodno pravo i mirnim diplomatskim putem rešava vlastite konflikte. Time nudimo rešenje i drugim kriznim žarištima u svetu i drugim zemljama koji se suočavaju sa sličnim problemima. Ne zaustavljamo proces evropskih integracija koje su od vitalne važnosti za budućnost naše zemlje i životni standard građana i stvaramo nove prijatelje u svetu. Imamo prijatelja Rusiju, želimo da stvorimo i evropske zemlje našim prijateljima, želimo da poboljšamo naše odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i vodimo jednu aktivnu politiku koja stvara šanse, a ne politiku koja nam sužava manevarski prostor i u kojoj gubimo šanse. Hvala vam. Vrlo jednostavno. Hvala veliko. Toliko iz Njujorka. Predsjednik Tadić sutra će govoriti na Generalnoj skupštini. Pratit ćemo i dalje šta se dešava. Studio.